Welcome kasing kakabsat. So, before ta kay Rogyan, special thanks kani Ma'am Daria Marquez for requesting this tutorial. And of course, salamat kasi namin yun na kayo para karusing patuloy pa ng subsuportayo sina YouTube channel ta ko. Okay, so nalakalang nakakabsat, tanas asadi strumming pattern na and pare-parehas di chord progression na sinam amin ay verse na. Okay, so this strumming pattern na, then bass, up, down, up. So, ano din bass part, tinailang 6/5/4, up, down, up. Okay, so try ako. Takut wani sinandua ay nantinari Entaku panyamanan ng andanan usaan Sisik ay lalaki Damdam mo ay nanpili Adik kamu engkin wani sexy Sisikay babae Namnam mo ay nanpili Adik kamu abukin wanin Siduoy tantartaraki Musik ay lalaki Suportaram si babae Bakit ka man sinka barum Pagkadam di sinang sarong Musik ay babae Manseri ka ang lalaki Bakit ka man pa'y sini di pasyar sina pasyar sini Okay, so kamakaman na dilang kakabsat, pare-parehas di chord progression na sin amin ay verse na. And ilang ta ko lang din complete lyrics sa chords na sa description ta ko sa baba. And salamat kasing kakabsat and see you in the next tutorial tayo.